Alright, murakaza neza kuri YouTube channel yanyu nta yindi yitwa Free Time mu Rwanda. Uyu munsi bafite umukino witwa umukino wo kunywa igikoma. Alright, hano hari abagabo bakoze ikintu bita ewan, bakoze ikintu bita ibondo, bakora ikintu bita umuhogo. Salama urunyanya. Salama. Umeze neza? Ewana ni uyu munsi teguye gutsinda umukino w'igikoma. Cyane. Ewana ubushize watsinze umukino w'ubugari ewan. Ariko nkunizeye ko ku gikoma nawe umeze neza. Pozo. Ya. Bimeze bite? Bimeze fresh. Ubushize noneho ku mukino w'ubugari watsinzwe mbere. Uyu munsi bimeze bite? Uyu munsi ngiye kubatsinda bose ndabera imina. Urabera n'abafana. Pozo. Omwe. Turabatsinda kabisa. Silvestre. Bimeze bite? Ibintu ni danje. Ubushize kana diverisi ariko bigeze aho ngaho ewana. Igikoma umugari. Witeguye gushwanya gusa? Yego. Abafana b'urunyanya muri hehe? Murahari mwaki bisungu ngwino nakubonye bimeze bite? Wowe fana urunyanya kuvana kera bimeze bite? Ndamufana. Uyu munsi abana nibutsinda igikoma. Ndamwemera rega niyo mpamvu mufana. Uramwemera? Ndamwemera. Okay bimeze bite wanje? Sawa. Ahanya ngo witwa Kanyoni urafana nde wowe? Pazo. Ya. Undi mufana Silva arihe? Dore nguyu. Bimeze bite? Wowe nari butsinde? Yego. Ajya. Pipi. Alright, noneho kunu game imeze sibyo? Bano basore buri wese mu bikombe bine by'igikoma. Tugiye kubara gatatu. Kuva kana kombe gatoya azajya kadahisha ashyire muri iki gikombe. Nikimara kuzura ahitanywa. Noneho tuyengo ninde uramara ibikombe bine mbere. Ninde muntu wakoze umuhogo kuruta abandi? Ninde muntu bino bikombe bine bimare mbere? Ese haro biri bunanine? Ese hari uranywa kimwe akahita amanika amaboko? Uwo binaniye agomba kuhitagira gute amanika amaboko hano imbere, sibyo? Abafana ready? Biteguye kumwiteguye gufana mwe, sibyo? Okay, twagiye. Rimwe kwitegura. Aha. Kabiri kwitegura. Aha. Gatatu munywe. No. Turabari ibikombe. Ayodi ma. Turabari ibikombe. Bakunzi ba Free Time. Ndaje babwire ko umugabo witwa Silve ari ukimaze mbere.
Silve gwino haguruka. Abakunzi ba Silve muri hehe? Bakunzi ba Silve muri hehe? Silve gwino. Umuntu utwaye award. Amasi yose muri Silve. Silve ibanga nirihe? ibanga narindi nukuba ukora siporo cyane ewana noneho kugorora nukuvanga ubushize ku gikoma waratsinzwe ku bugari waratsinzwe ariko ngo ku gikoma ewana urabakomye ibanga nukugora umuhogo byose tuba twanashyizeho n'udufege no wiza n'udufege washyize n'agatabisi byatari none utaka mwese wanywa agasafura kuzuye reka ewana felicitation kabisa urunyanya ubaye wa kabiri impamvu nsinzwe ni imvura yampimukiye imvura ngo ndabyutse mu gitondo ndanyerera nkora gisida y'imihogo niyo mpamvu na gisida nakoze nanyereye n'agatuza hasi ngo wabwira icyo abafana bawe mwihangane urabatengushye ubutaha nzaba uwa mbere uzaba uwa mbere ariko ni kubw'impanuka nakoze pazo bimeze bite ubushize wavuyemo mbere n'ubu ngubu uvuyemo mbere bimeze bite njyewe ikibazo mfite kiri hari ariko ni ngombwa ko abafana bakimenya ni ikihe no urwaye inzoka ariko ndabasezeranya ko ubutaha ibintu bizagenda neza muzadukurikira zakagaruka umukino ngende bizeza ko ibintu bizagenda mama Kibizu ngwino wewe wafanaga urunyanya none aratsinzwe byagenze bite ibi ni ibintu bibaho yakoze gisida nyine ubwo ngubwo ubutaha urabizi ko byagenze neza ariko uyu munsi nyine byagenze uko ntari binyine agisida y'umuhogo umuntu afana agasirive ngwino we byagenze gute we warabizi ko ari butsindwe imyitozo twayikoze mwakoze imyitozo y'umuhogo okay sawa ndagira ngo mabwire ko umukino w'uyu munsi arahangaho ugarukiye uretse gukomeza furi aho muri bita Silvestre ariwe utsinze irushanwa umukino wacu urahagaruka kora subscribe kuri Time Rwanda twe turabakunda ibintu byose ni sawa oji sabu tubone ubutaha